Yes, ni umukino w'ikipe ya Police FC igiye kwakiraho Rayon Sport, ni umukino w'ikirarane. Turi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu Nkusideni aka Mutangazaje wiriwe. Wiriwe neza Jonathan. Meze neza? Meze neza kabisa. Turi hano ku kibuga cya Kigali Pele Stadium hagiye kubera umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Police. Ni Police imaze igihe yitwara neza, match 6 idatsindwa. Ni Rayon Sport ubona itari gufatisha neza ngo ibona amanota. N'umukino twitegamiye Mutangaza. Na mukino tugiye kubona w'ikirarane wa shampiyona ugomba kuba warakinwe, ariko kubera ko Rayon Sport amashamwa mpuzamahanga na APR FC bizakirejo na Sunrise, ni ikirarane ariko ni ikirarane kije amakipe yombi atari mu situation zimwe. Polisi icyo gihe baza guhura situation yari mbi cyane, ariko ni Polisi imaze gukina imikino 6 yikurikiranya itaratsindwa. Mu gihe Rayon Sport ikina ibiri myiza, ejo umwe ugaburamo ukabona na progression n'umutoza gufatisha n'abakinnyi ukabona nakigenda. Nago ari ikipe ziri muri etape imwe. Polisi urabona ko iri muri etape nziza, mu bihe byiza byayo, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ari mu bihe byiza. Wakabaye bavuga ngo bagiye guhura bombi benda kunganya cyangwa Polisi iri hasi. Ni ibintu rero bimera gutyo cyane mu mupira, ariko n'umukino tuzakubona uryoshye. Iyo ugiye kureba kuri muri statistique ubona ko ikipe ya Polisi idakunze gushobora Rayon Sport cyane. Icyo si kishaka gutuma Rayon Sport ikigendera ikaba yatsinda no mukino mutwe. Nibyo Polisi keshi ishobora ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ishobora ikipe ya Polisi cyane. N'inshuro bagiye bahura gose ubona yitungura bushize babonye mu gikombe cy'amahoro. Mu gihe muri shampiyona Polisi yari yeretse ko igirusha shampiyona ishize. Rayon Sport yatsinze match Fazale kimwe kubusa cyahonana. Fazale tour Rayon Sport igibitego bine. Mu gihe mu gikombe cy'amahoro abantu bose bavuga ati bagiye gura na Polisi, noneho imaze imisi nabatsinze. Polisi irabatsinda ariko bayikuye mu buryo bworoshye. Ariko none muri no shampiyona cyangwa se muri no minsi ya Rayon Sport mu myaka ya retired Jean Fidel, ni ikipe itari nziza, yaba nziza muri eliminatoire w'igikombe cy'amahoro cyangwa iki, ariko ntago ari ikipe nziza muri shampiyona gukina shampiyona. Bigaragara ko Rayon Sport gutwa yatsindwa muri shampiyona birashoboka, ariko wenda mu gikombe cya eliminatoire bishobora kugorana, ariko mu cyitwa shampiyona ibintu bisigaye byarayigoye cyane. Ubona muri iyo myaka iracyasufura cyane, nagiragarura igitino cyayo. Ubone ko Rayon Sport ishobora gukanga ikipe yose adversaire. Yego. Tacticoma tugiye kureba Mohamed Wade imikinire ye, tukareba na Mashami Vincent. Uri ku jisho rya nk'umunyamakuru tugiye kubona iki mu kibuga sasa? Rayon Sport tugiye kubona Rayon Sport igiye kwikinisha. Idagimeze nk'ifite tactique cyane y'umutoza. Ni umutoza urambika abakinnyi cyuka avuga ati mugende mukina ibyo muzi. Mu gihe bagiye guna n'umutoza wa tactique, uzi gusoma umukino, uzi guhindura umukino, uzi gutoza. N'ikipe iratosha kubona ko ibintu bakina by'amashami biratosha, ari physique barusha Rayon Sport, ari tactique, ari abakinnyi ku mukingi ku mwanya. Usanga element nkeya ziri muri Rayon Sport wenda zaba zikora difference, ariko urabona ko Polisi ari hejuru. Uretse defense ya Polisi Umurax ishobora gusanga Rayon Sport yirusha, ariko Rayon Sport yabuze mu mitima nyine umva n'icyuho, urumva hakaza umunyezamu Polisi irabarusha 2 na 3. Urebye ikipe ya Polisi irabarusha, urumva wajya muri mediane majari wana hari niwe wari kwakizigenza ahasiga abona ko Polisi ashobora kuba dominamo, nubwo wenda Rayon Sport ime experience nyinshi, urumva wajya ku mpande aho Rayon Sport usanga nka Ojera barushamo, ariko kuri attaque ntabwo buriye Rayon Sport namwe attaque ifite, urumva aho rero biragorana. Mediane uzasanga zombi zifite mediane yikase. Rero n'umukino tugiye kubona mubwira ko biraterwa nuko sanzwe Rayon Sport yadapita imbere y'abafana barabona na mukunzi wayo hari yajya guhitiza umurindi no kugira isoni kigiye gutsinda imbere y'abafana, ariko urabona ko bacitse intege. Ibyo rero nabyo biraza bifashe Polisi nigiye motivation, ikabona ko nta muri yivugiriza induru biramotiva Polisi. Mu gihe Rayon Sport iza kwa bici intege nta mukunzi wayo irimo, ariko gura none hakaza icyo bita izina rya Rayon Sport kenshi rikunda kudomina Polisi. Ariko Polisi uyu munsi attention irimo abarundi hano bashobora gukora difference, urumva nuya munyezamu Abedi Muhajiri nkuko arasanga gora n'ubundi reyo, urumva ukabona ko harimo difference. Kuri Polisi urabona ko nihabwa amahirwe cyane ku bapuro kurusha Rayon Sport. Yego. Hanyuma tugenda tunagana no ku musozo, tugiye kubona ku rupapuro nk'uko bivuze ikipe ya Polisi yarabwa amahirwe. Mutangaza prediction yawe kuri no mukino uko ubona uko tuanarije, uri kubona ari match biza kugenda gute? Ni match nyine nakubwiye ko ngiye amahirwe nda ya Polisi. Ende shaka kuntengwa kubera ko isanzwe n'ubundi Rayon Sport yitsinda. Byaba ari bitangaza
cyangwa kuza igatinya match sibyo ariko ndumva polisi tabura igitego kimwe cyangwa 2-1 dukomaze ku kipe ya Rayon Sport idafite navuga ko idafite umutoza nk'uko abigarutseho icyuho cy'umutoza kivugarira muri Rayon Sport uretse na Zefani wagiye nawe ntabwo yari umutoza wenda wishana kujana bari mwiza cyane ariko noneho uyarimo aragenda akwereka faiblesses uyu munsi yazanye Tamareje yazanye Adolphe jo bundi urumva igitsuri guhindura match ukabona ko akoze tactique z'umutoza hinduye match birabura cyane birabura ejo bundi byaragaragaye Rubavu kipe ya Etincelle yaramudominiye 100%. Noneho nahadominduye match amaze kubona igitego ajya kurwana no kukidefanda urabona ko ntago experience ari yo gutoza ntago experience ifite mutushe gutoza aracyari muto ashobora kuzagenda bizamukira yiganye n'abandi batoza ntiyagisoza kariyeri mu kibuga umva rero kuvata ikipe ya touch nk'iyi ya Rayon Sport ishaka igikombe kwa umutoza ugiye kwiga abafana babona nansinzi babona na mutoza bakahunga Rayon Sport kubona amanota biba birayigora cyane n'umutoza kugira ngo azafatisha no biramugora ku bafana aricyo natunasorezaho niye mpamvu ubona abafana batitabira umukino y'imibyizi ni meforme ya Rayon Sport niye mpamvu ari meforme ya Rayon Sport cyo cyambere urumva hakaza n'abantu bacu barebera match umupira maguru simbizi umukino wo kuwa gatatu hije saa 12 byari gutwara iki urumva saa 12 ku bagoro banavuye ku kazi bakaza bakareba match nk'iyingi ni capital urumva ikindi amafaranga polisi urabona ko Rayon Sport ari mu bigize urajya guca amafaranga mu 3 PJ wowe wabashatse macha ugakora yobona ariko ciye 3 niba hari pira tugiye kubirebera iyi mvura na Yesu yarakanza abantu isa n'uburyo urabona ko ikirege gihinduka umuntu agaba yizeye kuza ku kibuga ngo umupira avuga ngo imvura ishobora kuhansindika amarisha amasaha ikigo nabyo bagatinyamo ariko icyabaye ikibazo cyane gikomeye Rayon Sport no kuri meforme igikurikira akaba umupira nawe uri mu masaha y'akazi yego gatoya ntago nagenda kwaje kuri APR ijiragiye Nyagatare APR yo kuri Sunrise twitega iki ku mukino wa APR nayo ubona ko bitari kuza neza APR nayo nago APR ntago iri suwaso cyane nka Rayon ariko APR ikibazo ifite ni imitoreza bitandukanye na Rayon APR ifite umutoza watangira nabo ariko ufite philosophy idashaka pressure shaka kwituzanya niba ari imyaka afite mikuru nyine arashaka gufata umupira akagira ngo igitego kirirema si ugomba kuvugana n'abakinyi si ukiyaje agapanga uko abishaka nyine niyo pressure ntabwo n'ubuyobozi bushya bwa APR n'igitsuri cya APR urabona ko bataragira tushe kumukanga cyane mubona ko akora ibyo ashaka ifata inusu match akamutsindisha buri gitego buri match ariko ntagira icyo amukosora aho ukabona namushyigikiye ameze nkaho ushigikiye amakosa ye biragaragara ko APR ikibazo gifite ni coaching izabivugana ntago izirukana umutoza ndabizi ariko izavurikana nabyo irwana n'abakinyi bayo bagiye abashizemo barwana niyo nsinzi ariko APR ikibazo ifite ntabwo gisa n'icya Rayon Sport iyo umutoza wayo ufite umutwe ufunze yego no kugira abakinyi benshi bagenda bagira udushoke ejo bakabura gutyo no gutyo shaka gutakariza Nyagatare umupira birashoboka ariko nanone nayo birabideba imibare hano polisi n'ibitsinda irabiciyeho birasaba ariko ikubana na polisi inasiga mu keba sibyo hano rero bibaye ko bano Rayon Sport yatsinze ubwo APR igomba kurwana ko Rayon Sport izakomeza kuyisatira cyangwa mu difference yabiri numva ifite imibare myinshi igomba gukoraho nayo kagushimira sawa